ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. القرآن فهو القرآن العظيم والذكر الحكيم والصراط المستقيم هو كلام الله الذي لا يشبه كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تكفل الله بحفظه فلا يتطرق إليه نقص ولا زيادة مكتوب في لوح المحفوظ وفي المصاحف محفوظ في الصدور مطلوب بالألسنة ميسرة للتعلم والتدبر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يستطيع حفظه واستحضاره الصغار والأعاجم لا تكل الألسن من حسنة بأثر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف حرم بتدبه تنبيدية الله سبحانه وتعالى o tagoɗo e waɗi e ɓiɓɓe adama o teddini en e dow ko taga kon tawi o yiya téléphone ala haɗa ko wurno ko lettre winda lettre waɗa e enveloppe goɗɗo ngo hara hay enveloppe ala si jooma lettre on hendike lettre on woni ko sonnajo woni ko duhiɗo woni ko mawɗo woni ko paykum so hendike lettre on simo wawi janngude so hendike fayda o ñamata o yarata ha o jangga lettre on wanda ko woni kam no woodi boyi windantenoɓe lettre hara ɓe wawata janngude lettre o so ɓe hendike lettre on ɓe nodda e paykum ne woodi hara koye wawi janngude koye mari hakkille koye fenata kadi hoyno nene mbiɗa faala ye yiide ɗo e haajum an ma baaba nodda paykum kum neɓamo sera hara miɗo nelda ɗo lettre so andi ko woni toon ko sawi koko gollete o golla siko ko hani accude o acca anen ka ɗe gaddanano lettre ko fii on lettre woni hutba men on mo kala men ndaara ko honto o woni on lettre mo addanoɗo himo janngudemo mo gollirdemo ka o heɓali ko jangganamo lettre on ka lettre o wona haaju makko haɗa ko ɗum hutba men o yo Allah famin en ɗum noon hiɗen duwano nelaɗo sallallah alih w sallam kamɓe e sahaba maɓɓe tedduɓe e kala kadi iwtirɗo ɓaawo nelaɗo e sahaba ɓen ɗe yammodira hulgol Allah subhanahu wa ta'ala ka kene men on fof ɗe yammodira won hulojum Allah subhanahu wa ta'ala nder men on kadi ɓernde nden e gundoji men ɗin fof wona hulgol Allah subhanahu wa ta'ala ɗe yammodiri ɗum eɗe yettamo eɗin nemaji ɗi o waɗani en nema ko wiyete kon gonɗinal ɓurɗo mawde e nemaji ɗin fof si goɗɗo heeɓi ko wiyete kon imanu selluɗo hara heeɓi ko wiyete kon nema timmuɗo o hertinani en enen moftanenaɗo sallallah alih w sallam jippinalngol en alqouranare nden alqouranare teddude waaju ñaññangu laawol foccingol ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala ngol nanda e konngol hay e gooto nde alqouranare mere arata e mayre ko jippinde immonde ka on ñeeñuɗo tedduɗo
kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo ƴetti garanti fi mayre nde ɓeydetake nde ɗuydetake hinde windi ka lawhil mahfuz hinde e defte ɗen ka masahifji ka qur'anaje hinde ɓernɗe jiyaɓe buy ɓe hunjinde nde ɗuytetake nde ɓeydetake no woodi karama koɓe ka meɗen he e nokkeli goo ɓe hunjande yeɗɗunde ɓe jooɗoto ɓe windande haade lanna hara e dokkuɓe daral ɓen no wooda fay ko gooto naɓa no jande ko inna karama ko makko no hunji tawi noon ɓe hunji few ɓe hunji few ɓe hunji few ɓe maaki yo windu tawi mo suratu saba o windi ha o gayni o diwi bindol tawi ko karama ko makko masantamo ɓe masi ha ɓe hewtiɗon ɓe deƴƴiti tawi so ɓe masude a sikka si teelajo no ƴuwde ko masi on hawjata kon ko ker o miiji ɓe andi ɗo e masal ngal no hawji kono ɓe andi ɓe deƴƴintini ɓe waɗi ɗon maandi ho ƴiɗo ɓe windi bindol ngol dow ɓeni sa hewti ɗo a janngay dow awa nde ñande ɓe hewti ɗon nden ñande ɓe ndaari ɓe deƴƴintini ɗon ñande kadi ɓe andi tawi kono son tini ɓe winde alqur'ana ma ɓe jannga ma ɓe masa sifa maɓɓe tawa ɗuuɗa joni noon neñande koɗo di ɓe bantimo banto woto amaki o taw fillo ɓen noon tawi ɓe janggay siɓe beeli ke futoro wonde aya janggoɓe ka ɗuɗal ɓen accay hiɓe janngude fina jembataɓe janngude fina bimbitaɓe janngude koni ɓe janngiray noon donc haysi duuɓi ɗin towi a heɓay ton geɓal haɗa waɗi programme ɗum noon hinde newi hunjanagol tosoko e neɗɗo kadi mo wona arabujo harana haala makko few o janngayde o hunjo tawa hinde newi ka ɗengal makko nde deftere goɗɗo janngatande haa nde hiɗɗa ñande nanɗa faamuɗo tafsir qur'an no fira ɗum no fira alqur'an jentiɗa a sikkay ko joni nde jippi goɗɗum ngo o jannga ha sikka ko an tigi o woni e wiide sikka joni nde jippi siko wawɗo janngude hara ko janngol hara mo faami ñaawoje mayre on o jangi nde hiɗa faama nde a sikkay ko joni nde jippi nde hiɗɗata few ɗum noon allah subahana taala holli en nde ɗo deftere ko deftere waɗande barki yo yimɓe ɓe waajitorde kono waajitortande sina jooma haqqil si tawi jinnaji ɗin e yimɓe ɓe moɓodiri ɓe addu suratuwol daɓɓol ma ayaji seeɗaji e mum ɓe moƴƴina sifa mum ɓe wawata hara deftere nden ko waɗande barki mo jangi harfu goto e mayre o heɓay baraji haray baraji goto kala no multiplier ha sappo ha ko ɓuri ɗum so ndigi noon inni alif lam mim o heɓay baraji capantati ɗin kadi ko dubbulteɗi kañum hunjiɓe nden ɓen ɓe mari ɓural molanagal si ɓe hunji kede ɓe gollirinde haray kamɓe mo hunjaki golliri ɓe ɓurɗi ɓural jenal ɗum nelaɗo allah maki sallallah sallam hayrukum man taallama alqur'ana wa allama ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fof ko hunjiɗo deftere allah nden o jannide kadi jangguide ha gayni jannide ɓe allah waɗoe ɓeɗo ko ɓe wo wiyete yimɓe alqur'ana ɓen ɗen andi alqur'ana rende nde tefana e jooma mayre nde tefay si nde ari tefugol ngol nde toroto allah yo cuɗu jooma mayre nde waɗane cuɗariji labaɗi oɗaɓe kal jannaji towɗi woɓɓe goo jaɓi janngugol faama gollira wa minhum man arada anhu falam yata'allamhu wa lam yaltafit ilayhi wa haula'i qad tawa'adahum llahu bi ashaddi alwa'idi faqala ta'ala wa man ya'shu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin wa qala fi ayatin ukhra ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كلا ووردو تيمو دورني القرآن رندين kanko e seytan yer ndum ɓe sindodiri ɓe seeɗata hara ko majjinorum
en andi si goɗɗo faami alquran so janginde o faami firo mayre on nde wawaymo fewnude sabu hara ɓamo andi ko woni toon kon so fokkiti waɗugol boni on tun ɗum haɗaymo so tawi moƴƴere ari ka gollete o andi tawi ko woni toon kon e moƴƴere nde Allah foɗi nden o golla kono so anda ko waɗete o anda ko accete e mayre alqur'anare nden aretno e maɗa yeggituɗande ko ni hande minen kadi min yeggitirta fiima yani ko ni wonirta ka lette wona ko a hoyɗo wona ko a jasuɗo wa min annasi man taallama alqur'an walakinahu ahmala tilawata wa hadha hajru lilqur'an wa hirmanu linnafsi min alajri alazimi fi tilawati wa sababu linisyanihi wa qad yawɗe jeeɗen sanani ɓe janggata no laaɓa few kono ɓe janggata few yani wandi neɗɗo no duwa heɓugol koyte hisbul yawmi hara ɗo mari ñallal ngal ko janggata siko hisbe goto siko hisbe ɗiɗi siko tati siko jusu haran ka ɗo mari ñallal ngal modi ɗum ɗon hara ko ɓittiɗa o ko ɓittiɗa sa heɓali bimbi a heɓay ɗum ñalorma sa heɓali ɗum ñalorma a heɓay ɗum kiikiɗe kono hara fuutatako ma kono no woodi ɓuy ɓe wawi janngude nde few ɓe andi ko won toon few kono ɓe memata few ɓen kam no woodi joni noon ɓen waɗuɓe ɗum woni ferugol alqur'an o ɓe pottike nde few ɓe ɗali kadi wonki maɓɓe kin baraji jani ko heɓoto alqur'ana kon sabu janngugol nde on wona kadi sabu yeggitugol ko jannguno ko siɗa hunjino a rewtatako a yeggitay siɗa faala hunjoto wano ha ɓura hommode si a wallini tun nde yaha kayre kan ko nde yiɗi ko ŋermede sa ŋermide tun nde heddoto kono sa ŋermatande nde yahay ko taw toujours hara a janggay ɗum noon ɓe tawata eɓe wawi janngude ɓe andi fi mum ɓe faami kono ɓe rewta ɓe janggata ɓe ɗaɓɓa baraji e mum ɗum kadi wonay na ɗurnagol e mayre wonay sabu ɓe yeggita ko ɓe jannguno kon ɗum noon waɗanay on tigi perde jani wonay sabu cheytane wurte e makko wona sabu yorugol ɓernde nden si goɗɗo jannga e qur'an wonay sabu ɓernde makko nden nde wona hekkiɗunde wa min annas man yatlu alqur'ana mujarrada tilawatin min gayri tadabburin wala itibarin wa hada la yastafidu min tilawati fa'idatun kabira wa qad damma allahu man iqtasara ala tilawati min gayri tafahumi فقال سبحانه في اليهود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون نودي كدي جماعة بو من كدي جانغاي لتون وتطول بجانغال يعني كنت جانغا فيو جيبين هنيا هبا لابي إدي لابي تتي لابي ناي hara ɓe janngataade ɓe taskoo ko woni toon ko e ngannde janngowal qur'an koyo wa'u wasi ko goɗɗo wonma e yewtude hara janngude nde anndi ko Allah wonma e yewtude no taskaade fodooje ko fodaa toon kon e moƴƴereeji hara ɗum no weldema ko wonkiima ko kamba toon e kambaaji kon hara ɗa hulude ñaawoje ko woni toon kon yero ko raɓɓinɗinira e mum kon hara ɗa anndude vraiment ɗum ɗon hiɗa raɓɓinɗini fiya waaw toppitaade ɗum ɗon jooni noon sa a janngay kono hara hakkilma alaa e mayre needi alaa e janngugol ngol hara ɗum ɗon Allah holle on tigi ɗo no wayi wa alyahud hara ko yela tum e sikke hara hakkil makko alaa ko janngata ko hara on tigi janngay nde kono na ɗaɓɓugol faamu no waɗɗi neɗɗo julɗon so jannga alqur'an hara nden nde tawata hara ɓernde makko no e janngin on fiyo o faamu yeru ko Allah muyanimo faamugol mum kono so tawi ko janngugol tun hittina yawna hara battinta e wonki makko kin ko o janngata kon hara na ɗum ko ɗaɓɓa e nder mayre wa min annas man yattahidu tilawata alquran hirfan yataakkalu biha fa yaqra'u fi lmahafili walmatim walmawalidi li ajali ma yudfau ilayhi min alujra wa yaqra'unahu ala gayri alwajhi almashru'i ويلحنون بالألحان الأغاني فهؤلاء جمعوا بين عدة جرائم أولا قراءة القرآن في مواطن البدع والمعصية كماتم والموارد وبعض المحافل التي تشتمل على المنكرات والهزليات ثانيا اتخذوا تلاوة القرآن لطلب الدنيا والتلاوة عبادة لا يجوز أن يقصد بها الدنيا
wa innama yuqsadu biha wajhu llahi wa talabi l ajri wa thawab. no woodi ay woɓɓe goo ɓe jangga e alquran on ɓe jogonde ɓe waɗa ɗum mecce fii ko ñaamir ɗum no heewi. ɓenna si goɗɗo fatike ko ɓeɗo dewata janngoygol bimbi ɓen ɗon ɓe mar defte feereje no senda ko yondege yew bimbi ɗum ɗon sende ɓen ɗon waɗani kaalisi boyi kamɓe janngoɓe ɗum ɓe yaha bimbi ɓe jannga ɓe yaha ñalorma kañum ñaamoya kamɓe ɓe yaha bimbi ɓe senda kaalisi on ɓe ñaama ñaameteji welɗi nden deftere no ɗon ko so ɗum yani ɓe yaha ɓe janngoya ɓen ɗon kadi waɗi nden ɗon ñaamirde ma honɗum koɓe suɓa toon ayeji ko ɓene ɗum ɗo ko lekki arsike ɗum ɗo ko lekki kata ɗum ɗo ko ɗum e ɗum winda ɗum ɗo ko haɓɓete ɗum ɗo ko ɗum e ɗo hara ko ɗum ɗon woni ɓe suɓa ɓe jillidira e piiji goo kadi ɓen kadi no woodi awa ɓe jannga ɗum hara janngin on sella ndaari ndusinama awa yaasin on no ɗo sende jonne ɓeyɗa mo kala uggino woɓɓe goo hara sa nani no jannga tawa sella few oyna neɓa seeɗa ɓanta hundu ina menen men gayni ɓeya kadi ɓanta hundu ina menen kadi men gayni adde kadi hara janngin on sella few hara ko fii tum ko ñaamir ɗum ɓen ɗon ɓe mooɓi junuubi sabu on janngimo ɓe waɗi ɗon ɓe ñaamiri deftere allah nden ko adi kon taw ɓe jannginde e nokku ko sinca na ko nelaaɗo yamiri na ko allah yamiri few wono si fatulleji ɗi waɗi ɓenna koyo jannge waɗe fida o woɓɓe goo ma ɓenna si tawi woni mawludu on hewti yani ka nelaaɗo jibinanoɗo yonti hitande nden mooɓe ka juulirdaji waɗe maaren e paaren awa inne mooɓe janngoɓe hara kalisino rewɓe worɓe no jillodiri kalisino hibbe ɗum kan no waɗe hara ɗum ɗon fof wona ko haani so on tigi waɗi ɗum haray o ñaamiri deftere allah nden haray ɗum ɗon waɗi ko boni no woodi woɓɓe ɓe janngande fii ɗaɓɓugol aduna fii ɗaɓɓugol yo gurdanɗa welu haray deftere allah nden sellataka nde fandore fii aduna nden ko rewirde allah subhanahu wa taala hina ɗaɓɓirde fii aduna kono ɗaɓɓirte ko fii yo allah welto o yoɓa on tigi baraji ko woni e janngugol nde kon haray noon kala janngowo nde ko yo janngude fii yo allah subhanahu wa taala ay welto. salisan qira'atul qur'an ala gayri lwajhi sahih bal ala wajhi tatribi wal alhani almuharrama ko noon kadi janngoɓe buyi ɓe janngay kono hara jannginji ɗin sella hara janngowo qur'an so tawi woni ɗengal ngal no ooño hara o janngay ayeje goo bonna maana ko janngete kon haray ko ella janngin on ko yo on tigi eto ha janngin on sella o anda ko konngol allah subhanahu wa taala woni e janngude. wa min annasi man yatlu lquran wa yusinu tilawa li ajali riyai wa sum'a wa haulai la yu'min bih wa haulai hum almunafiquna nifaqan i'tiqadiyan alladhina qala fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mathalu almunafiq alladhi yaqra'u alquran kamathali rayhana rihuha tayyibun wa ta'amuha murrun وقد يقرأ هؤلاء القرآن من أجل المجادلة به واتباع ما تشابه به كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله haray no woodi e yimɓe ɓen janngoɓe deftere allah nden moƴƴina janngino hara hito gonno weli hara ko fii yo yimɓe ɓe welto ɓe yi'ino e janngin on ma ɓe nanino ɓe ɗaɓɓa yo yimɓe ɓe yiwina ono waawi janngude nde ma ɓe nana ɓena ono waawi janngude nde hara ko ɗum o ɗaɓɓi ton haray ɓeeɗo gonɗinal deftere allah nden fof ko ɓeeɗo woni naafiqiiɓe marɓe naafiqiyaagal fiɓaangal ɓen nelaaɗo maake fii maɓɓe no wayi neɗɗo naafiqiijo jannguwal qur'ana no wayi wa parfum tara parfum o no uuri
so ɓattike ma uura ɗo fof kono sa metti tawa no haaɗi tak ko janngata kon no weli kono hina fi Allah waɗira on noon haray mo wa parfum hino uuri kono hino haaɗi wa amma man qara alquran wa huwa mu'minun bih walakinahu biqira'atihi yuhsinu sawta yaqsidu sana annas alayhi wa madhahum law wal ijtima'u hawla فهذا نفاق عملي وشرك أصغر يبطل الثواب ويوجب العقاب قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون نودي فدغو بجانغ القرآن hara ɓe golninde ko woni tun e jangi maɓɓe ko ɓe jangata kon ɓe moƴƴina hito gon ɓe labina fiyo yimɓe ɓe mantuɓe mooɓo takko maɓɓe ɓadoɓe hara ɗum ko naafiki yagal ka nder golle on tigi ko ɗum woni sirku to so ko bonnay golle kala ko on tigi golli kon si on tigi golliri ni heɓata baraji few ko heɓata toon ko junubu haray kadi waɗinane mo lette Allah subhanahu wa ta'ala ɗen hara deftere nden ko rewirde Allah subhanahu wa ta'ala wona ɗaɓɓirɗe manteɗe wona ɗaɓɓirde cooɓede kanko Allah subhanahu wa ta'ala holli en lette wodani ɓen juuloɓe kono hara e nder julde maɓɓe nden hiɓe yiino yimɓe ɓen kala golle ɗe on tigi yiini haray baraji heɓata e muɗum ko heɓata toon ko junubu wa in kana yaqsidu bidhalika naf'a annasi bi isma'ihim alquran fahuwa masabun ma'jurun so on tigi noon jangi tawi ko ɗaɓɓe nder ko jangata kon ko yimɓe ɓen nanu ɓe waajitora ko o jangi kon hara sino toon ka ko yamiroje gollugol woni yimɓe ɓe nana ɓe golla ko haɗoje woni ɓe acca ka fi fodore aljanna ɓe welto kamba fi yiite on tigi hula siko ɗum ɗon hara inchallahu jannguɗo no mari baraji yo Allah waɗo e ɓeɗo ibadallah inna wujuda alquran baynana wa taysir alhusuli alayhi liman talaba wa tawfir almahsahif fi almasajid walbuyut والمكاتب وإذاعات تلاوته في الإذاعات التي يسمعها من قرب ومن بعد كل هذا من أعظم النعم على من وفقه الله لتعلم كتاب الله واستماعه والعمل به ومن أعظم قيام الحجة على من أعرض عنه أو خالف فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذره ومن بلغ ترى مصيبة تدبه tawede hande nde qur'an ara inde hakkunde me'en inde newi heɓugol inde newi janngugol inde ka juulirɗe inde ka biroji inde heɗede ka radio ji woɗɗuɗo nanayi ɓadiɗo nanayi ɗum ko nemaji ɗi wawata kontude ɗen andi feƴƴino e sa'iji goo tawa goɗɗo ittay nagge so heɓa alqur'an ma o itta nayi ɗiɗo heɓa deftere wotere hande ayata hay goto sina mo mari defte buy ka suudu makko lutta so o janggay ma so o janggata hara ɗum ɗo ko nema mawɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en hara noon nde alqur'anare nde wona piiji ɗiɗi nde wona hujja e on tigi heɓa aljanna nde wona hujja e hoore on tigi heɓa yiite toriki Allah nde waɗa en hujja ha heɓen aljanna firdaus aqulu qawli hada astaghfirullah wa li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اعلموا أن لكتاب الله حرمة ومكانة عظيمة توجب على المسلم احترامه وتعظيمه والتأدب عند تلاوته واستماعه بإنصات وخشوع وحضور قلب قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ومن تعظيم القرآن أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر ومن ذلك تحريم تلاوته على الجنب سواء من المصحف أو حفظا لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لا يحجب عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. وكذلك الحائض والنفساء لا يجوز لهما قراءة القرآن حتى تطهرا. وقد رخص بعض العلماء للحائض والنفساء بقراءة القرآن حفظا إذا خشيت نسيانه. وأما المحدث حدثا أصغر فيجوز له أن يقرأ القرآن حفظا. هذا مسيح بتدو بيتي الله سبحانه وتعالى en duwani ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam anden dey nde deftere allah nde mari teddungal janal nde mari place towɗo haray ɗum waɗɗina julɗon teddingonde mawnina fi mayre ne o e femayre saga o janggata nde no woodi makko baɓe buysi ɓe janggayde ɓe salligoto ɓe salligike ɓe ɓorno coñci maɓɓe ɓurɗi laɓede ɗin hara ɓe mari nokkure ka suudu maɓɓe tun koɓe janggata qur'an on. woɓɓe ɓen ɓurno jooɗo fewta qibla on hara sa yimo jangga anday oɗo tigi mo andi fe qur'an. kono ye goɗɗo jangga qur'an mo ƴetti goɗɗen fawe jow a sikka janngo journal hara janngo wonde mo duwa heɓude needi o watta toon haqqille makko ɗende mo janggara mo yankini mo deƴƴi ɓernde nden no tonka o janggata toon. ɗum allah holli so qur'anare nde no janngede heɗitende deƴƴon ɗum on heɓa yurmede allah nde no jeeya eko holli en deftere nden ko mawnintede sellata ka memande si wona laaɓuɗo mo laaɓa hana memude nde few nelaɗo allah on maaki memata alqur'ana on si wona laaɓuɗo e tawa ɗum harmugol janngugol nde neɗɗo wonduɗo e janaba. neɗɗo simo wondi e janaba o lootaki kala no janaba on heɓori e makko madama o lootaki longal ngal sellataka o janngal qur'ana few woni ko hunjagol woni ko memugol sellata few ha on tigi looto. nelaɗo sallallah alih w sallam kamɓe hay hunde heɗatano ɓe janngo deftere allah nden sina si ɓe wondi e janaba ɗon ɓe janngatano few. amma neɗɗo yiwɗo lewru mum ɗum yani fiila e makko on ma sonnajo jibinɗo mo laaɓaali ɓayɗo kadi sellataka ɓe janngande ha ɓe laaɓa sellataka ɓe memande. kono karama koɓe goo no wi'i so on tigi no hunjino o huli yejjitugol ko hunjino kon fimo fiili ma himo jibini o laaɓaali mo wawi hunjade jannga. haray ɗon koni kamɓe winduɓe husba on ɓe wi'iri. kono amma memugol nden wotigi mematande few. amma wonduɗe janaba kan sellataka o janggande few himo woni memugol woni hunjagol. amma ɓe wi'i wonde masi ko sonnajo jibinɗo o laaɓaali ma fiiriɗo o mematande few. kono noon simo hunjino o huuli wota o yejjutu ɓeyni mo wawi janngude e hara o memali nde. karamo koɓe goo no wi'iri noon wala tajuzu kitabatu lquran ala cheyin yataaradu lil ihana ka kitabati ala sutur wala ljudran min ajali zukrufati wa zina aw kitabati ala lawhati tuallaqu wa hada kasura filuhu fi hada zaman بحيث تكتب آيات على شكل زخارف وبخطوط غير عادية. haray no jeeya eko jama on hani accude no woodi windoɓe alqur'anare nden hoyna nde. masalan winda nde ka maadiji anata nokkeli ko wara no winda ka gimbe no winda hay julirdaji wara tawa qur'an no winda nokkeni buy ñande no ngal gimbal liɓete changé andi ɗum liɓete ma winde taw no winda waɗa e wono ardoise o ni ko hengete ka cuuɗi ma ko hengete ka otoje haray nde na cuɗirɗe cuuɗi ma ko labinire otoje. hara so on tigi woni ñande ɗum ɗon hiɗɗi o ka suudu ton ɓen pay ɓe liɓa tuɓeta tum ɓe liɓa ka leydi pay ko ƴetta hay koye ka ñoogi haray ɗum ɗon hanirano
donc nde ko teddude hay siɗa jogii ka suudu ma hay koye janngiri defte ɗen ha defte ɗen hiɗɗi seekike no woodi ɗum e cuuɗi ɓuya defte buyno toon a yiyay no yani ka yaasi hara ɗere ɗino taƴi no yani ka yaasi ɗum ko hoyno ko deftere Allah nde si wayri noon an jooma gallen ko ya danko so tawi woni ka suudu ɗuuɗi no jogoree piiji ɗiɗi no karama ko ɓe buy yewtiri e mum no waawi ndaarde leydi nokkure laaɓunde ka ñooge hibbatake jasa ha lugga on mba waɗa toon waɗa leydi e hoore mum no selli ma ɗum waɗa yiite ka laaɓi sunna wota wonirni yaha lanco yaha ka ñoogeji woni ha tawata ɓe hana memude memay wona ka ñooge noon hara deftere Allah nden ko teddintande so wona tedduɗo hoynatande so wona neɗɗo hoyɗo ayiyay woɓɓe goo no winda ayeje qur'ana goo ɓe winda wa mbaadi kullol ni ɓe cuɗa hara a sikkay baalum kono hara ko ayeje qur'ana winda ma o waɗa forme wano ample courant yara no jalbi o winda ɗon ayeje ɗen fii labingol hara ɗum ɗon fof hana ɓe windoɓe ɗum ɓe ɗaɓɓira ɗum jawdi fajjitande maɓɓe nden labaka few ɓe hoyni deftere Allah nde ɓen soodoɓe ɗum kadi ɗum hana soodede few ina cuuɗir ɗum cuuɗi wona laɓendir ɗum otoje wona paror ɗum wa'lamu annahu yahrumu dukhulu lkhala'i bilmushaf aw bishay'in min alquran kama tahrumu qira'atu shay'in min alqurani dakhila mahalli qada'i alhaja wa mimma yajdaru التنبيه عليه المجلات والجرائد التي يكتب فيها شيء من القرآن فإنه لا يجوز إلقاؤها وتعريضها للامتحان بل يجب رفعها أو إنزاؤها ما فيها من القرآن قبل إلقائها وامتحانها هذا يكتم كل خطبة من عنده نقدو سيمو جوجي القرآن كجيف مكو ما كلا كوني باندو مكولم ورنتو تو توناتي دون كدر هرغوجي woni ko hurugo jano woni ko hurugo tosoko no wodi defte tosoke ko qur'anaji tosoke ɓe heƴa e jiifa maɗa wawi jogade goɗɗum ngo ara no windi to ngal qur'ana waɗa ka jiifa ma haɗa ko rentagol moƴƴa wota wodi ginawde ɗum kadi hurgo wono harmiri noon kadi janngugol alqur'ana kadi hurgo hara on tigui hundude haaji toon tawa on tigui no jangga toon ayaji qur'an ɗum no sellata few no tawa e ko andintinten kadi no wodi journal ji go ara ko journal ji arabe kono hara ayeji qur'an buyno toon on tigui jangga journal on haw gayna o liɓa ngal to singal seeki ƴette bugue ka ñoogue hara ko wattagol yila en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah faami en deftere makko nde warsiko en gollirgol yo Allah waɗu e yimɓe alqur'an en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗu yimɓe qur'an tefanta ñande yimɓe qur'an ɓe immoto e taw hara ko enen maɓɓe yimmindina en toriki Allah subhanahu wa taala kala ande ko marɗe yo Allah ittan ende toriki Allah yo Allah surro en ka hoore leydi ɗo e tawno kala ko goɗɗo ɗaɓɓata kon fof ko yo surro mi toriki Allah surro en ka hoore leydi ɗo yo surro en ka kabaruji men yo surro en ka darngal toriki Allah subhanahu wa taala kala marɗo ande Allah ittanmo kala marɗo ande yo Allah ittanmo kala maporɗo fi nguure yo Allah hokkuma nguure waɗa ɗo barke marɓe ɓen fof yo Allah ɓeydan ɓe allahumma aiza l'islam wal muslimin allahumma aiza l'islam wal muslimin allahumma aiza l'islam wal muslimin wa adilla shirka al-mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din allahumma aminna fi awtanina وأصل أئمتنا ولاة أمورنا اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء وشر فاجعل كيده في نهره فاجعل تدميرا عليه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرت لنا برحمتك يا رب الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين